Morning everyone. Masidi me amkoi derivative market ta khoi keno se feature center option hane lai natra derivative market ki manung sida khoi FNO mayam ne FNO hane khang ni natra FNO ko F sina feature hai bane adugo O sina option sai bane ko features and option se khoi karino yengmine koi mai sum continue la pasida sigi feature se feature da khoi na kamai trade tau duino aduga khoi watch list da feature kamai na add tau gani ko aduga feature da khoi na sell tau ba aduga feature da buy tau ba nacha aduga feature da khoi ki swing trade tau ba ko aduga feature se khoi kada kada tau ba yabna stock da aduga index da tau ba yabra yaraga di ani dugi difference karino ga haiba sida hapet discussion tau minna se ko first da khoi na feature da trade tau ba se koina equity da in kano da khoi stock amada yakta trade tawdo aduga sum manai ko haibdi means koina say suppose ai SBI haida si SBI si da ko SBI gi market se haigal e khalasi market te mathak lomna kar e khalasi sida ai kai dawe buy tawraga entry tawe natra buy tawraga entry tawe aduga horen ai gi profit to yara kanda natraga na khara profit fajara kanda sida sell tawraga exit tawe ko yai ko aduga koi equity market ta kogi kano da MIS ta hadi intraday da ko intraday da trade tawba matam da market sina down lom da lakhu matam da so koi entry tawba matam da sida sell hana tawrumaga exit tawba matam da ko buy tawraga exit tawraga sumaina trade su tawe have the means market ke up and down se ki matung ina khoina up ta lagana buyer oni entry sangi aduga down da lagana seller oina entry sangi haibni ko buyer oni entry tawuda na khoina buy hana tawe aduga exit tawu matam da sell tawe seller oni entry tawu matam da na sell hana tawruga khoina entry tawe aduga buy tawruga exit tawe haibni ko sin same sab manana future ko feature da so khone lakti se kaino market se na after lakwa matam da koi buyer oina entry sangi and gano en buyer oina entry tawgani ko aduga down da lakwa matam da na seller oina entry tawgani ko buyer ga seller gi difference khange ko myam sigi buyer ga seller gi koi difference yamutang ga hairam gi khoina first khoina basic ta tamako matam da trade ama hai se karino ko trade ama hai se karino hai kanda buy amaga sell amaga hai bani ba buy amaga aduga sell amaga ani se pulla kanda koina trade amane hai bani ba ani se complete wa kanda se koi trade ama se complete oi duni ko okay ado koina buyer ko buyer oina koina trade entry lo ba hai regadi trade ta koina buyer oina entry lo ba hai regadi first da buy tawraga ko mathang da kai dawba sell tawraga ai trade se complete oi bani sai ko aduga aina seller oina entry tawraga di seller oina entry tawraga di aina tawise kaino first da aina entry tawu matam da ai shares to ko sell hana tawthue sell tawraga aduga hore aina exit tawu matam da buy tawraga pusin bani ko aduga sagi trade ama haise kaino buy amaga sell amaga pulla kanda trade am oi bani buyer oina sanga kanda hana buy tawe natra kona sell tawe buy amaga sell ama complete oi seller oina sang ko matam dana hana sell tawe kona buy tawe ko trade to dum sell amaga buy amaga complete oi sumaina ko adu ngasai adu di khoina market se na up lakpa matam da buyer oire down lakpa matam da seller oire sidi masagi derivative market da sangsilaga feature da tawdraga su kogi kano da ko feature da tawdraga su koi equity market da MIS da ko MIS da natraga intraday da sida tawra su sab manada bra have a question ama lai natra ko si manade ko manade se kadai dano haregadi to equity market ka khogi kano siga future market ka se kadai de khene no equity market ki derive tawthora ga future market se sema pan ko
future market se semai ado future market sidai kaino khoi contract ne ko akaknaba period amada sibogi manung sida na contract sign tawnaga trade tawrakpani haibidi means akoina contract haise kogi sigi stock market ki tam da de amuk expiry hare ko closing day opening day do ngarangi khogi class ta jawgi be expiry ko future market ta de akoini expiry leiba ko aduga MIS ta di MIS haga di intraday ni ko intraday ni intraday da di expiry haiba leite ngasi lower trade to ngasi losingadabne haiba aduga future market na magi expiry lei expiry se akoina kadi kai leibno ko month ko khogi current month haiba mane hadi 3 months ki kano da ko 3 months ki khogi contract time ko expiry se lei aidi hojik leiriba tha si gi haragadi March month se sida khoi future da trade to yai aduga April da su to yai aduga atopa mana May da su to yai aina ngasi May thagi future se lawraga thambada May gi khogi expiry day ko last ki Thursday haibadoina ko last ki Thursday 26 May 26 है May 26 फाउ से लौरगा थंबा याइबा अइना अइ प्रॉफिट से लाक्त्रिबो यानी का अदो हाइरिबो MIS सिददि ngасai कोइने इंट्राडे ने ngasi लौबो से ngasi लोइसिंगदबने अदुगा फ्यूचर ददि 1 months की लौबो याइ 2 months की लौबो याइ 3 months की लौबो याइ अइना पामदुगी मतुगिना हाइदि लौसिलगा थंगिबा याइबा तो अतोपा मना MIS ददि अइने लौनिंगबा क्वांटिटी मसिंग क्वांटिटी अमा लौगेरा अनि लौगेरा अहुम लौगेरा अइने लौनिंगबा मसिंग द 10 लौगेरा लौसिनबा याइ फ्यूचर ददि अइना पामा क्वांटिटी मसिंग लौबो यादे फ्यूचर ददि कई लाके कांदा तो lot size हाइने लाइबा LOT दो lot को lot की मागी size अमा सिदा क्वांटिटी से different stock नत्रगा different index की मतुंगिना 1000 ओरकपा याइ को 25 खतंग ओरकपा याइ नत्रगना 50 ओरकपा याइ नत्रगना 500 ओरकपा सु याइ ओके सुमाइना दना difference से कदाइ दे लाइनो हाइ कांदे अइना MIS ता ट्रेड तौगे हाइरगदी अइ क्वांटिटी दी अइ अपामदे लौबो याइ अदुबु ngasi ene lawriba trade to ngasi loisingadabne ngasi loisingadabnina kaiguma ngasi se loss ore hayeng di market se haigalak tubu male hayeng bawdang ai thamge khallagadi MIS ai thamba yagadra yararoi ko future dadi adugi chances to lei ko karigino magi expiry leibani contract time leibani to pura whole month pura tha ma thamakpa yai tha ani thamakpa yai tha ahum thamakpa yai aine lawriba futures to gi matungina yani ko si singse leire aduga hoji koise features ko index ta koina feature the trade tawba yai aduga stock ta su tawba yai ko karam stock ta yabano karam index ta yabano index sai ga su index me am lei ko kogi nifty 50 lei nifty IT lei nifty auto lei di ko kadai di kogi nifty finance lei di nifty bank lei di ko hai di ba mayam se si ta kogi derivative segment da yaurok indexing से सीधा कोई ट्रेड तो वो यागन निफ्टी 50 से कोई डेरिवेटिव सेगमेंट दा यावे को दगा कोई निफ्टी बैंक को डेरिवेटिव तो यावरी अदुगा निफ्टी फाइनेंस सु यावरी को हाई रिबसी की इंडेक्स अहुम से सीधा कोई फ्यूचर दा ट्रेड तो वो यागन को अतोप कनो सिंग ददी अतोप ले हौरी बे इंडेक्सिंग सीधा कोई ट्रेड तो वो यादे को फ्यूचर दा दो स्टॉक दा सु हजि फाउ दे स्टॉक 190 मुकी में लेरमने न खले इन खनबदा को 190 or 600 हाई रिबा दुगी स्टॉक सिंग दो आई सिसिदा लिस्ट लेरंगने आई हयंग नो मजिंग हनगे हाई रिबा सिगी स्टॉक सिंग से सिसिदा खोय चंगसिल लगा ट्रेड तब मतमदा को से एग्जांपल नोइना SBI हाइरसी को अदैदी कोगी रिलायंस हाइरसी सि सिंगसिदा खोय फ्यूचर ट्रेड तब यागने को अदो अइना इंट्राडे दा ट्रेड लौगे हाइबदी खंगे को इंट्राडे दा खोइना ट्रेड लौगे हाइबदी मसागी SBI दा हाइरे SBI सिदा खोइ चंगसिल लगे हेक्टा मागी बाई दु चंगा कांदा बाई तौरगा लौबो याइ इंट्राडे दा खलगा को अदो सि SBI सिदा इना फ्यूचर दा ट्रेड लौगे हाइरगदी करबो मोंग दे लौगन हैब्स ने बिलाइसि अदो इतादी आइगी वाट्स लिस्ट दा को आइगी वाच लिस्ट ता चंगागा आई SBI की फीचर से हान ऐड तौसिनबा म दका ओइ को
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ SBI ꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ SBIN ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ FUT ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ FUT ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ Zerodha ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ SBI example just SBI ꯗ example ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ SBI ꯁꯦ SBI ꯗ ꯐꯤꯆꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ SBIN ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄꯤꯔꯦ FUT ꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ SBIN March future SBIN April future SBIN May future ꯀꯣ सिगी SBIN March April May सिसे कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम दुनी ngसागी एक्सपायरी दुनी SBIN March से लौरगदी March की डेट 31 ता मागी एक्सपायरी डे ओइगरे का अदुगा SBIN April से लौरगना April की डेट क्या दे एक्सपायरी ओइबनो कोई सिदा जेंगसे को March की 31 तो ओरे लास्ट थर्सडे April की ना 28 तो ओरे अदुगा May की ना 26 तो ओरे का अदु सिसे अहुमक से सिदा इगी कनोदे लिस्ट ऐड तौसिले वाच लिस्ट यारिको मैम वाच लिस्ट ऐड तौसिले सिदाइना ngसाइना इंट्राडे हाइबदो MIS इक्विटी मार्केट इन MIS दे लौबो मतमदा 20 दे नमगा लौरे लॉन्ग टर्म दे लौरगदी ममन जाम यामे को अदो MIS दे इन लौरे MIS दे लौरकांदा क्वांटिटी मदा 97 दे फंगे को याम होंगना फंगे अदो इन सिदा 1500 लौरे खलसी 1500 लौदा 1,45,000 द फंगे सि लौबसे को बाय तौरे लैरे खलसी तौबदबु ngasi sigi MIS द लौबनि न sigi ट्रेड से इंट्राडे ने ngasi लोइसिनगदबने ngasi लोइसिनगदबने ngasi मार्केट से लोइसिनदरिङै खोगी 320 बाउगी मनुंगदा सिगी आगी ट्रेड से लोइसिनगदबने इंट्राडे नि नको ओके सिसिमा ओके अदोइना इंट्राडे से द लौद्रगसु लॉन्ग टर्म द लौरगा हयें हंचित पाव मसेम पाव आई प्रॉफिट लागते पाव थंबदी करी कागे सर नत्रा कैसु काइदे को तौबदबु नंगी सिगी नंग पीदिबे अमाउंट दुदी 7,28,775 से पीरगा लैरगा थमक्तुइनी को सिगी केस सिदा कदाइदा लाके हाय कांदा नंग कैगुंबा फ्यूचर सिदा लौरगदी फ्यूचर दे लौरकांदा माई पर लोड त लौगन हायबदु को लोड अमदा 1,500 क्वांटिटी की लोड से लै को ओवरनाइट लौरे को अदुगा ngसाइगी पुलअप त इन पीदिसे क्यानो लाख अनि ग लिसिंग जंखै मापन ग सी पीरे कांदा सि फंगे ओवरनाइट थमम दुइनी नुमे हुमनी मरी निमंगानी तरानी थाम मार्च थार्स में थंब जा दुइनी को कइगुम इन सिदे अप्रैल की थास दे लौरे खलसी अदुदि अप्रैल की डेट 28 तो जौद्रि बाव हाइदि एक्सपायरी मंत्र मगी एक्सपायरी डे दो जौद्रि बाव आइगी से प्रॉफिट लागत्रि फाव आइना थंब यागनी अरे सपोज होजी SBI से 487 ने तो 487 नि ममांग दे कनो से SBI से हाइगल लगा 550 मया जौरे हंदक लान ने कइने तो कान तारकनी को सी अइने कइगुम अप्रैल द नत सु जस्ट मे द हाइरसी मे ददी मा से 500 पर जो को जे नटगा 550 हानै मफम द जरो को या हेने खलगदी से लौसिलगा इत्रे तो याय को कोइन साइन ट्रेड तौसने स्विंग ट्रेड हाइने खंगनै को स्विंग ट्रेड सेटअप कोइन स्विंग ट्रेड तौबसी कोइन स्विंग ट्रेड से लौद्रिङि ममांग द हाना कोइ टेक्निकल एनालिसिस कुम तौरगा मागी चार्ट कुम जिंग बिरगा को से सपोज SBI की सिदा चार्ट से लै को से 5 मिनट्स ने स्विंग ट्रेड तौगे हागदि कोइ डेली टाइम फ्रेम द कनो से लौरगा यंगबे आइ को मार्केट से मा कदाइ बक तारुबन सिबक तारुरे नत्रा सिबक तारुरे कदाइ बक तारुरे 420 के 4 बक तारुरे सिदा याम चाबो खोगी खोगी वॉल्यूम चौबा मा हाइदि सपोर्ट एरिया मा लैरमबदगी मा से हाइगलेब सिगी मतम से सिदा कोइ लौसिनगदबनि को साइदा इसंग अमगदि होजि फाउ द प्रॉफिट फजन फंगनि को अदुगा मु मा से काखलागा कदाइ दमु लेपे होजि से सिदा जोन अमदा होजि पल्लिब सिदागी काखल खगदि सी गैप से मेंसिंगदि फजन कागनि हे जस्ट ऐसे एग्जांपल नि को सने फजन कागनि खोकनि हाइबगी कांसेप्ट से लैरकान सिदा इने SBI से अदुदि SBI से हयें मे बाउददी सिगी ngसागी मागी 540 500 को
41 42 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ SBI ꯃꯦꯞ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯗ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯇꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗ 1500 ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗꯣ 7 ꯂꯥꯛꯁꯤꯅ 28,775 ꯁꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯆꯔꯗ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 2 ꯂꯥꯛꯁꯤꯅ 60,000 ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯧꯒꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ 7 ꯂꯥꯛꯁꯃꯨꯛ ꯄꯤꯗꯕꯗꯨꯗ 2 ꯂꯥꯛꯁꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯜꯂꯝꯃꯔꯣꯏꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯐꯤꯆꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯤꯆꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ 1500 ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯦꯜꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ 1500 ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯆꯔ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛ 10 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯗꯨ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒꯅ 1500 ꯀꯣ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 95,000 ꯀꯣ ꯑꯗꯨ sida sell tawbaga sida sell edi koi equity da sell tawbaga fisher da sell tawbaga ani si khena raisina equity da sell tawba sidi ngasi mak loisin gadam ne intraday da sell tawba sidi intraday ne ko ngasi ngal lawri ba trade se ngasi loisin gadam ne adu fisher da koi na sell tawba oiraga di nangi expiry day da du jawdri bawa ai contract ta tawnari ba period to du loidri bawa ai thamba yagani hai ko adu na khoina fisher se khoi gi equity market siga yamna naknai yamna chawrakpa ma manai adu khenabadi kaina ga da finance oina khoina khangi se khenabase kadino fisher da khoi buy tawbu su ai sell tawbu su ai fisher da khoina buy sell tawbu matam da per lot ta tawgani per quantity da tawroi aduga fisher gi da khoina buy or sell tawbu matam da magi contract time expiry day lai expiry day se per month laigani month sida khoi asagi current month next month and for month and habidi march april may tha ahum gi sang sida khoi march se lobo yagani april de lobo yagani may de lobo yagani ko may de loirabra hairagadi kaigumba khona march month se loisilagi april hora kan de june su mu lakini june du namu ko mu for month roidin faina tawraga ai contract time loising gi bising sin sum mangi ba adu ano month se sum sangsil sakani ko okay sina ko ni stock ta no taw bagini fisher taw bagini ko adu ko index ta su fisher pai bi jai ko index ta ko fisher ka maina pai na kan da suppose sida blank leitra ba si logi ko okay akoi nifty 50 khangi netra aina sida nifty ire aduga fisher ire F50 sida yengbi ma nifty F50 sida thore se march thore april thore may thore bank nifty ire thore sida march april may ko nifty finance ki march april may ko okay high reverse sigi sing sida koi fisher pai mi yai beloi ko sida ko ne fisher lobu matam da nifty da koina madi index ni na madi khogi kano di laitre ko khogi kadi tare nifty direct nifty 50 direct ko trade to ya di madi index ni aduna yu yadabani na nifty 50 se sida koina tha amagi ani gi ahum gi lairaga thamge hairaga di future de logodabne ko future de nifty de buy tawre khalasi aina future de nifty de buy tawse kaino ngasi dagi handa ki tha march fagi manung sida
Nifty 50 je mathak lom da haigalakani haina khanbagini ba ina buy tawrise ko my quantity per lot adi quantity size 50 ni lot amagi ko aduga margin required akhona pi disne la amaga lising mangaga si hoji ki rate ta saina pi ko sell tawbusu yai market se download da laktu mal haige dai sell tawbusu ko concepting asagi stock to ga sam manai just magi ka sidana kon index to tawbani aduga amadun stock to tawbani habduni SBI da bank sing kan koi company sing sin kon stock haige ren sa sin index ko so in tawro khona feature se pai ba yai ko feature se kai gumba koi kana gumba edi kamaina laibano kamaina jonbano haibagi kana si concept to jing si haira gasu horen koi pung mapan gi mapan ga trauma gi koi gi live class tawbudo edi koi group ta trading tawidana class ki type ta adugi matam da koi practice tawsu kai sukai de ko load am khang load fare do ma'am ngasi gi soi de loisin lage aduga feature gi feature da khoina ngasi gi khoina tawgai ba kana se feature da khoi khamai tawga trade tawgani ko features karino natra stock ki feature aduga index ki feature ko khoina intraday da MIS da tawbuduga features kari khena bano adai de khoi long term da lawraga thamako duga features kari khena bano sigi myam se khoi ngasi gi topic si da discussion tawminare na loina ma ado kanagumba video se first time jengba mi yawragadi khogi video gi description si da WhatsApp ki link pi jadi ka group da join tawbiro aduga inuti gi class se attend tawbiyo adidi khoi pung mapan 9 am da gi nuti gi khoi live tra su tawi aduga numidang 7:30 da sigi hoji hoji tawriba class sigi discussion ka question and answer dai atopa khogi masigi market kamai togiba hayengi market kamai togiba dai hanana trade tawraba khogi senior singi magi knowledge sharing ka nuti gi khoi discussion tawminai adu su join tawbi ko masigi di soide losilage ko ma'am thank you so much thank you